Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki na ugite gutina nkanja Profesa Kithure Kindiki akethirwa akinenkerwa giti giki niwe akwithirwa akiendekithia gutwika munini wa rais na gutina nkanja Rigathi Gachagua akethirwa akebererwa giti giki augite kiri kithurano kia mwaka jwa 2022 kiri metha ya marietwa ria Gachagua na ria Kindiki nirio riari methene iji na nandi gwatwika Rigathi Gachagua akethirwa akebererwa nandi Profesa Kithure Kindiki no batere kwithirwa akinenkerwa giti giki. Gutire bunge munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua no enukire na gutire kyo kiumba kumutethia akagita akaboboi kuringana na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiuga Gachagua imakere. Riu ni mukona bukuthiete kwamba kuratwikire gatikau muntu nu batigwe gucana na munene wake. Riu twauga no ntu nitukwataka tu ni akwengwa tu akengwa kuringana bonko na makamwenga tu ana ni muthieu ni mona tha muyo ana tukiuga abo tukuga na tukena tukaromba ni mona bara bakinyite tha ino gutirita. Njuki ariuga wana bunge ba kaunti ya Tharaka Nithi bari bana bakiregire kuringa kura Gachagua no enukire nontu abunge baingi baringite na kanya kabare atongori barienda gacoka kiri kithurwa Kindiki urari umwe barabarwagira giti kia munini wa mutongoru wa mugongo mwaka wa 2022 nituga atire na atu inundu ingi gatwekire no athire turanto Tharaka Nithi turaugire aneke ya mwena ne otaga mwena ne gitaga atia aneke ya mwena ne gitaga atia riria maluthaga nyamu itagwa guceria deputy president maria mari top mari mairi kana mari alo umwe mari mairi kana umwe kwa ino uri kutha ino na ndaka yetu iria niyo CS daino no ari au kinenganagira mbeu kirintura mwanya mwanya na wandi mwanya mwanya kiri gicigo mbunge kia Mara muthenya we munthi ariuga gutire gitima giti gikiumba kuthigo ntukungi taburanto bamwe bakuga minister munene Musalia Mudavadi anenkerwe giti giki no lakini ende no baine tuga no ntu ingi no kuthie ana tukaruga ati akathie ukamuruta ati ari gucioko thina bare riani twarwa namo uthirute muntu nabo twikara gu kienyeji na twi twaringire kura arutwe na bare riani nembuga makiuga manengere Mudavadi nembuga makiuga ngamanengere ongwana na nyuketa kwa Kionjuri nebu mukwenda magacoka makauga ngano atuthie kirinyaga ringi na uria rontana undu twaragia monto makire mari angane kirima gia kunanania ati kirima bare ya east ni kuri rio ariumaga na bare west ni kuri ruthwaga ende maundu mothe mara mega makagena na west na uga yani ana na nyuma twitaga gaitika bathukira ba mbugani nabo mwana umaga ariuga gutwika Gachagua kenuka giti gikibatiri kwithirwa gigicoka mbari cha kirima na ti kirima kimbari ino che kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurwa Kindiki kirigi kirinja giteaga kugitathea twitikiririe na turombe ndaka yetu CS Kindiki ni anenkerwe gituge gwa ikanengane kiatho giki kiraujurwa na atongoria baingi ariogo muthini karangie bakiuragia gavana Muthomi Njuki atikagwate muciacano riku njara uro kwenda giti kia gavana tugikinya mwaka wa 2027 twauga gavana timu atie mwana anda na mbio candidate bonthe bebana baba kwenda giti kia gavana 2027 bonthe na naba Muthomi Njuki ibaya bakindane uragakinda uronge shauri yake sawa sawa na uragatika gavana no agatwatha nundu murungu wetu na iyo uragatika mbio gavana akija kithire kire were ni ngitigere sawa sawa no gu gavana wetu elwa atigete kile ku support mtu no mwegete kia gavana teoma ataja gwakirwa gikwania kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.